Туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Сиздер Кыргыз Тайм YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 10 октябрь, апта күнгө жекшемби, биз Оштогу тагыраагы өзгөн мал базарына келдик. Ош обласына караштуу. Келе беришиндебиз, жайма базардабыз, акырын аралап, сиздерге керектүү жабдыктарды, продуктаны тартканча андан ары кирип баралы дедик. Өзгөн базарын билесиздер, келе бериши мына мындай базар болуп, андан ары негизги бөлүк болот. Акырын кирип бара беребиз. Канчада атасыз тактыр? 10 миң. Канча тиш? 4 тиш. Мына солук экен, 4 тиш экен. 10 миң кеми бар экен. Көрөсүздөр. Акырын кетип атат. Аралатып, тартып кете беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ала канчада атасыз? 13'te atam. 13 миң. Канча тиш бу солук? 6 tiş. 6 тиш экен. Аппак солук. Эти дагы бар экен. Союшка жарай турган солук экен. Жакшы. Канчага бере бересиз, айтыңызчы. Ben mi? 12'ye veriyorum. Maşallah. Alasın mı? Geç çıkam ya. Сураңыздар. Канча болду экен мына эне? 8. 8 миң болуп тур, ана кетип аткан солук. Yetlerden pazarı var. Жүрүңүздөр. Аралап кете беребиз. Кандайсыз? Сизденби? Кайсы сизден? О, нарагыбы? Ой, канча тиш бар бул жерде? Канча бар? 2 тиш койлор экен, мына сиздер көрүп турган солуктар бүт барычы. Токто. Канчада атат буларда? 16 Кочкор окшойт сиздики, а? Бак кочкор экен, козулар экен. Эрте базар кызып атат. Көрөбүз. Канчада атасыз, аба? Пулун канчада атасыз? 12 миң. Канча тиш бунуңуз? 4 tiş. 4 тиш экен, солук экен. Эти деле бар экен, боозбу жаксырбы? Көрүп атасыздар. 12 кеми бар. Сұрайсыздар, сүйлөшөсүздөр дегендей. Таксыр кандайсыз? Тынчпы? Канчадан деп атасыз? 10-15 экен. Мына эти бары, семизирак 15 экен, наркысы 10 экен. Мунуз жашыраак окшойт, мына 10-у. Козубу? Канча тиш мына солугуңуз? 6 тиш экен. Айландырып көрсөтүп коюңуз сиздерге. Арткы тарабы туугандар. Аркысы 10 миңдеги козу экен, кочкор экен. Бул жагы солук экен. Kaça? 12 миң. Канча болду кары? 8,5 миңге кетти ана. Жүзүмдөр бар экен, алмалар бар экен. Жетелекпиз алычы. Канча болду кары? 36 миң болду мына торпок. Буга чыккан. Алдыңызбы? Канча болду? 69 миң болду мына. Быштыбы экен? Жаңасыбы? Жаңасы экен. Семиз экен. Сымдуу экен дегендей. Өзгөнгө биринчи жолу келдик. Аба кандайсыз? Тынчпы? Уюмдар бар дең, ушул жерде дең. Жип, не керек болсо, жемпир кийимдер деле бар экен, ал жакта аны деле көрөсүздөр. Көрчү. Жыктым. Базарга жетелекпиз. Азыр киребиз, сурайбыз. Албетте бөлүк кылып, биринчи серия, экинчи серия, үчүнчү серия кылып чагылдырганга аракет кылабыз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Өзгөн мал базары Кудай буйрса. Улак кетип атат, улак. Ала канча болду? 3 миң болуптур. Кетти ана. Суық екен, аябай. Бүгін суық. Жаңбыр жауып аткан, токтоп калды, басылып. Ат жабдыктары бар екен ал жерде. Ассаламу алейкум, кары кандайсыз? Тынчсызбы? Мен солуктарыңыз ээлерден бери барбы сизде? Жок ба? Теки жак экен ал жагы. Могу зашталар канчадан болот сизде? 8 канчадан? Ажиптер канчадан? Kiloga. Kilosi qancha? Jugonni qanchada otasizmi? Жүгөнү канчада атасыз? Jugonni 2,5. 2,5 миң. Ана башындагысы Өзбекстанбы, кандай? O'zbekistondan. Өзбекстанбы? Yo'q, qaysi kanal bu? Келе бересиздер. Кыргыз Тайм.
Бул жакта деле бар экен тетиктеричи. Ат жабдыктары бар экен тетигинде. Алдылары, артылары, өтүктөр бар экен бул жакта. Өтүк алышыбыз керек эле, бир өтүк алып кирип кетет окшойбуз. Benim karı, ötüktер eкен. Kançadan kançaga çeyin karı? 1800'den 7000'e çeyin. 1800'den 7000'e çeyin. Sapatına karab, razmerine karab alıveresizler. Jünlüsü var eken, jünü emesi var eken degендей. Koy kança oldu? Koy kança oldu koy ukam? 12.000 oldu mu? Sol. Kança çıkan bunun? Verdin erbe. 12.000 oldu. Koyları var eken dedi. Çayma bazar var eken. Ah ötüktür. Yiyimler, ötüktür. Oy o. Malдар сурайлы, жаныктары сурайлы. Каягына жүрөт экенбиз эми. Я. Базары каякта болду? Түрлүү жүрөт экен да. Канча болду мага толук? 8000. Солукпу, токтубу? 8000 болду. Үйөндө. Канча дейсиз? 20.000 болду мага пайт. 20.000 чыгып кетти. Кочкорду богулуп атышат. Эне бала уйлар экен. Анда сүйлөп атышат экен. Алмалар бар экен мына 3 килограммдан алмалар экен. Каяктын алмалары болду экен бул жылы. Жыттанат го. Улак канча болду улак? 3.500 болуптур. Улак 3.500 болуптур. Канча болду жылкы? 86.000 туугандар мына. Кетти. Жаңы эле кунанбы быштыбы? Кунанбы быштыбы? Бек. Бек экен. 86.000ге кетиптир. Канча дотасыз? Ээс алды экен. Так, туугандар, зонтикти бир жерге илебиз, акырын киребиз. Сурайбыз, билебиз дегендей. Кош, канчадан болду ага? Экөө биригип 16? Ой, 16.000 болуптур туугандар. Кудай буйруса арзанчылык буягычы. Жакшы алыпсыз, сонун алыпсыз. Карындашым кандайсың? Lan илип турайынчы а? Тапкан. Эмнеге илип турайынчы? Акырын кирип кетейин. Чыкканда алып кетем. Майлуу? Зонтикти илдик туугандар. Айдаң. Ош, айдаң. Эми киребиз эми. Ош. Böyle tokşayız. Gidiyor. Yok qandaysa o? Qanchadan bo'ldi? Ayting. 15 dan kami bor. Tandashi bor. Chekadagi qancha bo'ldi? Çekedek 8. Mana 8000 ekan. Bu yo'q 15000 dan ekan. Soluqlar ekan, ha? Qancha tish bo'ldi? Qaysi kanalda ekan? 6 tish ekan. Qirg'iziston. 15 dan. 8 dan so'raysizlar. Satıldı? Qanchadan oldingiz? 26. 26.000 bo'lib turgan ketayotganchi. Bunaka Jayman bozori. Qo'qum qalasangizlar produktlar deysizlarmi? Qisqasi mana shunday. Mol bozori yo'q o'xshaydi. Mollar shu yoqqa ketadi. Tak, qo'ydi bitirayli. Ana mol joqqa kiramiz, men bir o'tola. Yo, qancha oldu? Aydan. Qancha berib turadi, ava? Qancha berib turadi? 7.5. 7.5 satıldı ha? Maşallah. Barakasını bersin, ava. Mal sizler görüp turgan. Qo'chqor ekan, qo'zi qo'chqor ekan, 7.5 ga sat. Beret ekensin qo'y, ey. Beret ekensin qo'y. Köteyli. Bunaka tug'anlar, sizlar bilgan, ko'rgan, uqqan, o'zgan mol bozorining gireverişi. Qari qanchadan bo'ldi? 11 dan bo'lib turgan ketdi. Mayli yo'q.
Haydi. Koş. Koş. Oo. Bundan sorayınız bundan. Aa qancha tutasiz? Qo'chqor. Qancha tish bo'ldi? Yo'q, 2 tish qo'chqor ekan. 25 ming kemi bor dedi. Apar jemdey turgan, urg'ala turgan qo'chqor ekan. Hozircha. Qanchadan tutasiz, sava? 12 davul. 12. So'lig'i. Qo'zingizchi? 8 davul. 8. Qo'zi 8 ekan. Aytilishi. Yenesi 12 ekan. Qancha tish bo'ldi bu so'lig'ingiz? Jaş. Tumshug'ini ko'rib qo'ying. Jash ekan, tumshug'i yaxshi ekan. Ko'ring, ha, qarmab ko'ring, sipay olib ko'ring. Qirg'izistondan ko'rib olasiz, xudoy buyursa. Qirg'izistondan ko'rib olasiz, qaraga. Qirg'izistondan. Tez qavardan je. O'tib ketaylik. Qanchadan tutasiz, do'stim? O 10 bin kemi var ekan. Bularıcha? Bu qo'zi 8,5 ming. Qo'zlar 8,5 mingdan ekan. Bu jag'i 10 ming kemi bor ekan. Eti bor ekan deganda. Soliqmi bu? 2 tish qo'y. Ha, to'xta ekan. Ha. Surayster tondar. Junni olib chiqsan, avval qo'yib qo'yib. Ayağına oturuyoruz ki. Aynen. Kaç kanalı bu? Kırgızstayım baba. Can kanalı. Jalan kanal, eskili kanal. Boşma soluksuz kaç lira? Qancha qaldınız? 12 bin. 12 mingga olib turman avam. Sol ket. 12 ming ekan. Bozorning ichida obyektivniy tartqanga mumkinchilik yo'q ekan. O'shanda o'sodag'ini harakat qilib o'tamiz. Qancha oldi o? 8. Qo'zi ekan, ha? Qo'chqor ekan. 8 aldık. Yaxshi olibsiz. Eti dili bor ekan, so'yish qajarayt ekan. Sizdanmi? Qancha tutasiz? Soliqni 12 ming. Bo'z qisir. Qisir ekan. Jashil ekan, ha? 6 tish ekan. 12 kemi bor ekan. Qaysi kanal? Qaysi demi? Qirg'izistondan ko'rib olasizlar, avval. Ava degan moda bo'ldi hozir. 16 mingdan. Qanaqa 16 mingdan? Aytыңыз beri. Ma soliqlar bor. Ko'rib otasizlarmi? 4 tish qo'ylar ekan, soliqlar ekan, tuyog'ini ko'ringizlar, uzunligini ko'ringizlar degandek 16 mingdan kemi bor deydi. So'rayverasizlar. Quloqlarindagi bir sira boshini sizlarga chaldırib qo'yin. Darrov bayqaysizlar degandek 16 ming. Surang, ava. Qarab ko'ring, surang. O'tib ketaylik. Qirg'iziston. Hozir o'tiribsizlar. Soliqlar qanchadan bo'ldi ekan, ava? Yerlikte sot sen tanedin. 16-17 kemi var. Qancha tish bunun o'zi ham? 4. 4 tish ekan, tetik, qaras. Bu jag'i 6 tish. 17'de. Ne kanalı? Qirg'iziston. Mana ka qo'ylar. Sizdan mava qanchadan o'tasiz? Qandashi? 18 mingdan ekan. Sovuqda ko'rib o'tasizlar. Etini ko'rib o'tasizlar, uzunligini boshqasini deganda. Etini. Bo'ldi. Da, adam tartmay so'rashingizlar. Bozor. Buningizchi? 18 dan mi bari? Belderi tegiz qo'y barinlar. Qancha tishlar ham bular? 4 tish, 6 tish, 2 tish. Sizlar ko'rib turgan qo'ylar 2 tishdan 6 tishgacha ekan. Soliqlar ekan. Semizligini ko'ruvlar bayqadingizlar, 18 mingdan tandashi kemi bor ekan. Turaversin. Sodangizlar bersin. Qo'shqo'rja o'tibsiz. Qancha tutasiz? Gigantda. 40 ming ekan. Ne parada bo'ldi ham bunimiz? O'zingizlar qirg'izlarmi? 40 ming ekan. Kemi bor ekan. Buyukligidalar biy ekan. Buni bunday atayin baylar jemdeb baqdingizmi?
Койду эле. Ошону айтам да. Койду эле жүр. Дароо байкалып турат. Койго аралашып эле жүрүптүр. Бага турган эле кочкор экен. Башын сиздерге чалдырып коеюнчу. Кулактарын көрсөткүлө дейсиздер, башын көрсөткүлө дейсиздер. Канча тиш болду эми мунуңуз? 4 тиш экен, а? Маса күчүнө кириптир да эми. Содаңыз берсин. Кочкор базар жакка өтүп кетипсиз туганда. Канча болду? Алдыңызбы? Өзгөндө 25 миңге мынакей авам кочкорду алып чыгып кетип атат. Тишин сурабадык, жашын сурабадык. Көрөсүздөр. Канчага бердиңиз? 23кө? 23 миңге мына кочкор сатылды. Канча тиш экен? 2 тиш экен. 2 тиш кочкор 23 миңге сатылды. Укам канчадан тутасың? 30дан. Бул жемделүү же койго кошулуп эле жүрдүбү? Кой менен эле жүргөнмү? 30дан экен. Кеми бар дейт. Койго кошулуп эле жүргөн кочкорлор экен. А бунуңчу? 30. Бул да 30. Бул 50. Бул жагы 50, ал жагы 30 экен. Койго кошулуп жүргөн кочкорлор. Канча тиш болду? 2 тиш, 6 тиш экен. Чоң 6 тиш экен, аркы кичиреги 2 тиш экен. Канча тутасыз ака? 40 миң экен. Жайлоого ham барган эмес окшойт мунуңуз, а? Жайлоого чыга эле кочкор экен, мына алчы. 40 миң кеми бар дейт. 2 тиш экен. Алысырактан көрсөтүп коеюн сиздергечи. Туяктарын, буттарын дегенде аркысы 50 миң экен. 16 миң бе? 16 миң экен бар деп. Адам албай турат түшүнүңүздөр. 2 тиш деңиз, а? Кыргызстандан көрүп аласыздар. Мына кочкор туугандар. Кимден экен мына? Сизденби? Канча тутасыз? Арашан эмеспи? 60 отам арашан. Арашан, а? Өзгөнгө мына мындай арашандын тукумдарынан келип калыптыр. Көрүп атасыздар, бийиктигине. 60 кеми бар. Азыркы учурда аябай популярный болуп аткан койдун тукуму десек болот. Бишкекте, Чүйдө көрүп калсаңыздар керек. Жакында эле Таласта болду. Жакшы бир иш-чарада. Арашан башын көрөсүздөр, туягын көрөсүздөр дегендей 60 миң кеми бар экен. Канча тиши болду мунуңуз? 6 тиш болду. 6 тиш. Жемдеп бактыңызбы же кой менен аралашып жүрдүбү? Жакшы. Содаңызды берсин. 60 миң экен. Арашан экен. Сурайсыздар. Мына кочкордун күнүн болду. Канча тутасыз ала? 60. 60. Канча тиш? 6 тишке мына кочкордагы. 60 миң кеми бар дейт. Авам сурап атат. Мишайт бербейли. Содаңыздар берсин. Мынакей, баглан кочкорлор. Канчадан тутасыз ала? 50 миңден. 50 миңден. Жаштары кандай болду? 2 тиштен экен. Ana жүрүңүздөр. Азыр. Гисарлар экен. Афганбы, тажикпи? Тажик экен. Тажикский гисарлар 60 миңден кеми бар, 2 тиш экен. Болгондо дагычы жаш. Авам багып, жемдеп, тарап алып чыгыптыр базарда. Просто. Кана жерде укам. Маркет калышет. Ова канчадан тутасыз? 260. 260, 30дан. Жаштары кандай болду? Жашымы? 4 тиш. Кочкорлор 30дан экен. Авам кармап турган кочкорлор 4 тиштен экен. Экөөнү 60 деп атат. Сурайсыздар. Содаңызды берсин, ава. Байлап коюптур. Арашан кочкорлорун сурайбыз. Издейбиз дегендей. Ава сизденби? Арашанбы? Арашан. Канчадан деп атасыздар? 30 миңден. Мына сиздер көрүп турган кочкорлордагы арашан дейт. 30 миңден кеми бар дейт. Жаш кандай болду жаш?
2 tiş. 2 tiş ekan. Ko'rib turibsizlar. So'raysizlar. Ya soluktan bereyim azizim. Sen al bak. Qana. Uca qo'ylar ekan. Qo'shqorlar yoqdan o'tib ketibmiz. Qo'shqor yoqda bitirib qo'yaylik. Bering, bering. Yaxshi beribdi, yaxshi. Qanchada o'tasiz? 20 ming. 20 ming. Gisar. Tajikskiy. Tojikistonmi? Qancha yashar? 5 oylik bor. To'g'anlar. Gisar, Tojikiston. Tajikskiy deysizlar. Qirg'izbek qo'ylardan baldar berib. Otasi Tojikistondan chiqqan $1000 ga. 5 oylik ekan. 5 oylik bo'ldi. Basın uqdingizlar degende jayloq odamlar bor ele o'xshaydi buningizda, uyda yurgan o'xshaysiz. Avam qarmab o'tar. Kemi qancha oladi? Qanchaga berib berasiz? 16 so'radi. Bermedingiz. Kichkina qo'shqa berasiz. Kichkina qo'shqa beramiz. Qo'chqor negizda sindi qo'chqor ekan. Xudoingiz bersin. Sotildi u? Satıldı. Qanchaga? 32. Ekovi. O ekovi 32 mingga alınıbdır. Qo'chqorlar. Sizlar ko'rib turgan ekrandagilar. O'zganda qo'y bozor, qo'chqor bozor shunday ekan. Hop, bismillah. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? 30 dan tandash edingiz. Qancha tish? Oldi qancha tish? Orti qancha tish? 2 tishdan ekan, bari. Qo'chqorlar 30 mingdan ekan. Qarmab turganlar 2 tish deydi bari. Araya aylanib tele ko'rsatayın. Jünlerini alıp avam çek alıp geliptir. Artkı taraftarı toğanlar. Böyle otaslarım. İnimden qo'chqorni so'rayınchi. Qanchada otasın ukam? 60 ming. 60 ming kemi var deysin abi. Bu jag'ında. Mana shunday to'g'anlar. Birinchi seriyani jiyintiqdayım. Qo'y. O'zing bas. Ana, gisar. Jana sizlarga ko'rsatgan gisar. Az bir suratkadan tusham, to'g'anlar shu menench. Xudoy buyursa ko'rasizlar. Birinchi seriyani jiyintiqdayım. Ondan nari uylar tarafqa, жылқылар tarafqa degandey. Biz bilan cho'g' bo'lib turingizlar. Buyursa xizmatingizda bo'lsin.